ukhuzani ugcina kuyenzeka ugcina kwesinye isikhathi ake ngenze njengamanje kuyenzeka ukhuzani ugcine imali kufana ngabe uyayithola agcine ngayitholi ngesizathu sokuthi kulokhu nje kokugcina kuthema kuphuma iposter kwanomculo ongekho wafone gijima wathi hawo mcina kubana nimfakanga na ngathi mina sishawa imali wathi mcina ka ngiyacela ngicela ukuthi nithathe imali nizoyikhokhela mina niyikhokhele usibanibani ngoba kuzothukwa mina egcineni kuthiwa yimi engimvalelile ngathi imali ayikho wathi ngicela ukuthi nithathe imali yami ngathi Khuzani ngicela ukubhale phansi lokho kushoyo ngoba ngifuna nabe kusasa bese kuthiwa sakukhokhela imali ukuthi for life kusho abantu abazobenganalo ulwazi wathi angikaze ngiwaqamba mangamcineka ngiyacela ngithi ngicela njengamanje nilungise lonto le babonile ke ama poster abantu ukuthi aphume esehlukile kube ne poster eqhamukile lo mculo esekhona lo mali kuthathwa emalini ezokhokhela ukhuzani because ayikho enye imali